بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. شباب السلام عليكم. اليوم نشوفوا لا دوزيام فيديو في لا بلاي ليست ديالنا كونسير لونغاج دو بروغراماسيون سي بلس بلس. دونك لا نخصوها لمتيت انتروداكسيون على لونغاج سي بلس بلس. غادي نشوفوا فيه دونك شنو هو السي بلس بلس، شنو هما لي زافونتاج ديالو، شنو هما لي زانكونفينيون، اوسي لي دومين دوتيليزاسيون، شنو هما لي كومبيلاتور اللي غادي نقدروا نستعملوهم بور لا بروغراماسيون اون سي بلس بلس. داكور، هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه اليوم. الوغ سون بلو تاردي اون سو روتروف tout de suite. Alors, نبداو على بركة الله. Donc l'introduction ديالنا donc concerne le langage de programmation C++. Alors, le langage C++ est un langage de programmation de haut niveau, donc qui a été créé par Strostrap dans les années 80. Alors, le C++ جا من بعد le langage C. Donc, حتى هو راه c'est une extension ديال le langage C. وحتى في السمية ديالو C++, c'est le C plus 1. C'est une incrémentation ديال le langage C. الوغ هو جا يعني كما قلنا من بعد لو لونغاج سي، و توت اون كونسيرفون دونك لا بويسونس ديال لو لونغاج سي. حاولنا نزيدو عليه، او بلي لا بيرفورمانس ديال لو لونغاج سي حاولنا نزيدو عليها لا توش ديال لورينتي اوبجي، دونك تو سكي كلاس هيريتاج بوليمورفيزم، و باش يكون حتى هو اوسي بويسون كو لو لونغاج سي سيرتو في لا جيستيون ديال لا ميموار. يعني هو il est près de la machine. Bien sûr, on a pas mal d'avantages dans le langage C++. Alors, parmi les avantages dans le langage C++, la performance élevée. Donc, il est proche du matériel. Il est idéal pour les applications exigeantes. Donc, les applications qui exigent la rapidité ou la gestion de la mémoire et tout ça. Donc, le langage C++, c'est le meilleur. Alors, il est polyvalent. D'accord? Donc, la polyvalence, utilisé dans les jeux, dans les logiciels embarqués, pas mal de domaines d'utilisation. بحال le langage C كما قلنا من هضرنا على le langage C هضرنا على les avantages ديالو. Il n'est pas dédié لواحد le domaine précis. Donc il est polyvalent, نقدر نستعملو في n'importe quel domaine. Alors le contrôle de la mémoire, alors la gestion fine grâce au pointeur. Donc هذا c'est un avantage et aussi c'est un inconvénient. Donc un inconvénient بالنسبة لي débutants. Alors هنا l'avantage c'est le contrôle de la mémoire. Ça veut dire انا كنكونترولي لا ميموار دون مانيير مانيويل. انا كنعرف اشنو كندير، كنريزيرفي هذه، كنليبيري هذه، دونك كنحاول كنجيري لا ميموار كيما بغيت. داكور. كما قلنا حتى هو كما قلت هنايا الي بيرفورمون بور لي زابليكاسيون كي اكزيجونت. داكور، اللي عندهم سيرتو في لي سيستيم امباركي. داكور، لي سيستيم امباركي دونك لي كارت الكترونيك هذا كيكون لا ميموار قليله، دونك كنحاول ما امكن كنستغل لو ماكسيموم بوسيبل هذيك لا ميموار اللي عندي. داكور. الوغ ليوتيليزاسيون ديال لي بوينتور، صراحه ما كايناش دوطخ لونغاج اللي خدينا مثلا جافا كيجيري لا ميموار ولكن دير مانيير امبليسيت. داكور، ما عنديش حتى في جافا ما كاينش عندي لا نوسيون دو بوينتور. دونك كيما قلت هذا سا سرا اوسي ان انكونفينيون باسكو لا مانيبيلاسيون ديال لي بوينتور كتكون ان بتي بو ديفيسيل بالنسبه لي ديبيتون. D'accord. Un écosystème riche. Donc, il y a pas mal de bibliothèques, pas mal de frameworks qui sont disponibles. باش نقدر نخدم بهم في les applications les hybrides. Alors, la portabilité, bien sûr. Donc, il fonctionne sur différents systèmes d'exploitation, Unix, Windows. Donc, ماشي بحال d'autres langages de programmation اللي كيخدموا par exemple غير في Windows ما كيخدموش Unix et vice versa. D'accord. Donc, هادو parmi les avantages ديال C++. Maintenant, les inconvénients. Alors pour moi, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, à part deux majeurs. Donc, les radines d'abord, c'est la complexité. D'accord. Pour les débutants, c'est un langage donc, qui est difficile pour apprendre. D'accord. Contrairement à Python ou la Java qui sont très très faciles. D'accord. Et aussi la gestion manuelle de la mémoire. D'accord. Même la mémoire, donc C++ can gérer la mémoire d'une manière manuelle. Donc là, ça peut engendrer aussi le risque de fuite de mémoire. نقدر نخلي شي pointeur ou شي mémoire qui peut être accessible de l'extérieur. Donc حتى au côté de la sécurité, et on doit faire très très attention avec le langage C++ pour la gestion de la mémoire. D'accord. Alors, les domaines d'utilisation, donc il y a pas mal de domaines d'utilisation de C++, surtout les jeux vidéo, qui maintenant c'est un langage, donc il utilise les applications qui sont un petit peu exigeantes. Les jeux vidéo sont exigeants au niveau de la mémoire, au niveau des processeurs. La programmation avec du C++, c'est la meilleure, d'accord. Alors, logiciel lourd, le Photoshop, AutoCAD, la gestion de la mémoire, la précision et tout ça. Ils sont programmés ou bien développés par C++. Les systèmes embarqués, qui m'adressent à IoT,
D'accord? Donc, les cartes électroniques ou les systèmes embarqués, donc, ils sont développés aussi avec du C++. Finance, ils calculent de haute performance, d'accord? Tout ce qui est les applications عندهم علاقة بلا finance, qui ont des calculs, des algorithmes, ils sont programmés aussi par du C++. Les systèmes d'exploitation, Windows, Linux, ils sont programmés par, ou bien développés par du C++. Et aussi avec l'intelligence artificielle qui est la tendance aujourd'hui et le calcul scientifique, les applications de ce genre-là sont développées par du C++. Alors le classement, il y a le C++. Alors bien sûr, donc j'ai choisi donc pour le classement de TOB. Donc TOB, donc il est conçu comme un indice de popularité donc des langages de programmation. Donc هو اللي كيحاول ما امكن كيعطينا يعني الترتيب ديال الكلاسمون ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. Pas seulement يعني pas sur la performance ديالهم ولا هذا mais surtout sur la popularité ديالهم. هما يعني لي لونغاج دو بروغراماسيون اللي مشهورين اللي كنقلبوا عليهم بزاف سور انترنت. لي بيبليوتيك ديالهم كاينين بزاف سور انترنت. Alors TOB donc il y a the importance of being earnest. D'accord? هو c'est un indice كما قلت qui calcule donc la popularité des langages de programmation. هنا لاحظنا لو كلاسمون ديال العام اللي فات دونك في فيفري دونك 2024. Alors langage C++ donc كان classé 3e mais actuellement في 2025 février 2025 donc c'est le dernier classement اللي دار il est classé 2e. donc هو le deuxième langage de programmation qui est populaire من بعد البيتون. D'accord? بعد troisième donc تجي جافا. سي il garde toujours la popularité ديالو. دونك داكشي علاش كتشوفوا هنا دونك عزيز عليا سي بلس بلس باسكو بيان سور كما قلت لكم راه هما لو نوايو ديال لي لونغاج كاملين دو بروغراماسيون. اون فوا كنميتريزيوهم بار لا سويت ما كيبقاش عندنا حتى شي مشكل في لي لونغاج دو بروغراماسيون نقدروا يعني نتعلموهم من بعد. بيان سور لا لاحظنا حتى الفيزيوال بازيك اوسي دونك حتى هو il garde toujours la place ديالو parmi les 10 premiers. D'accord? Alors, les compilateurs, donc les pour compiler ou bien pour créer donc des programmes en C++. Alors, il y a le GNU GCC, donc c'est un compilateur qui est open source. Donc, il est largement utilisé, disponible sur plusieurs plateformes. Alors, il y a aussi donc le Clang, donc c'est un compilateur aussi open source, aussi pour sa rapidité et ses messages d'erreur qui sont clairs. D'accord? Donc, ça c'est aussi beaucoup meilleur pour les débutants. Donc il y a des messages qui sont trop clairs donc باش كنفهم déjà donc l'erreur عندي فين كاينه. Le code blocks c'est pas un compilateur mais c'est un éditeur open source donc qui inclut implicitement là par défaut le compilateur GCC. Mais moi personnellement donc j'utilise aussi le code blocks mais avec Borland. Donc je me suis familiarisé aussi beaucoup plus avec Borland. Le code block c'est aussi facile pour les débutants. Donc ça c'est ce qu'on va utiliser faire de la playlist les programmes d'IANA donc les exemples qu'on va utiliser. Et aussi donc il y a une Visual Studio donc c'est un compilateur qui est sous Windows. D'accord? Donc c'est un éditeur اللي نقدر ندير فيه بزاف ديال les langages et entre autres le C++. Donc حتى هو c'est un compilateur les مزيان donc c'est un éditeur d'accord les مزيان pour programmer avec du C++. D'accord? Alors, ça, c'est juste une petite introduction à la langage C++. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir les entrées sorties. D'accord? Comment lire, comment écrire avec du C++. D'accord? Au lieu de printf, scanf. Donc, quelles sont les fonctions qu'on va utiliser, ou bien les instructions qu'on va utiliser pour écrire et lire donc, C++. نتلاقاو إن شاء الله في la vidéo الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.